Durante tinang atus batus irihun barihun. Ema barak hanoing kona ba maromakne hanesan saida. Maromakne hanesan katua sida nebe sabedoria i hanoing naruka. Dala rumah maromakne iha poder bot i defende balia los justisa no buat dia. Ka maromakne hanesan manusia kida nebe tuda relakam ba ema. Pudum! Liutani dane maromakne iha dunik kalai. Maromakne hanesan saida. Hai bebe. Inat foin saya ida kolia bis-bisu bagiradni hateke bania bebe nebe foin Moris. Mariela imagina ini acontece. Senti hanesan foin horsek anjuda hatete bania katak nia sehetan bebe ida. Nia sehanoing neho klaro. Ni hak fodak banhira rona anju hatete bania semak bebe ne. Bebe Jesus ne mak maromak. Bebe ne benia kos helane sehat tudu bamundu kona ba maromak ne hanesan saida. Oh, ni nebe, ni heneka? Los, fatene magne. Maria Ronalian barulyu ihate ke basira ho hak foda. Sira halus saida hene. Ho kontenti bibiatan sira tama lalais ba animalnya luhan. Maria Rona basira ni historia i admira. Sira dehan. Ai, ami hare lamnya bibi malaya kampu. De repente, na Romani da mosu. Ami hak foda ki hare. Afinal ne anju ida. Anju ne dehan. Salvadorida Moris ona. Nia ma Kristu. Depois anju lubu ni da mosu. Sira mos dehan katak ami sehetani si dadine. Ni neka? Ni nia ka? Wah. Banjira bibiatan sira hareba bebe Jesus. Sira para kolia. Dia toba hela. Nia kikoan los hanesan bebe bye-bye. Mai be, bebe ne laos bebe bye-bye. Bebe ne Jesus. I Jesus mak maroma. I Jesus atau hatudu bamundu aromak ne hanesan saida. Tinan tol nulu liwona. Agora Jesus bot ona isai joven ida. Ema barak tuirnia. Jesus bolu. Filipi mak ida husi Jesus di skolanti. Jesus dehan. Hareba ema sirane. Sira hamlaha. Imi fohahan basira. Filipi hateke ba ema iha folete ne iha nuin. Klaro iha ema hamutuk rihun 5 resin. Ita makatu fohahan basira ka? Ema sirane hutu. Mai bene sega asosan barak. Haunya salari fulan walunian mos la toho di holahan ba ema barak hanesane. Mai be Jesus la perkupa. Ni hatene ona ho klaro saida makniato halo. Andre, Jesus ne skolanti de selu dehan. Oh, lisensa Jesus. Iha la barik mane ida ne be iha paung 5 i ikan rua. Mai be ne la to ba ema barak hanesane. Jesus hamnasa ifuti paung sila barik ne. Jesus putih saya paung i ikan ne baloro leten i agradese ba aman maromak bahan sirane. Depois ni hateke bani skolanti sira i hatete basira atau haruka ema sirane tur. Filipi hanuin. Jesus atau fohan ema barak hanesane hohan ituan waneka? Ne impossible. Mai be Filipi haredet saida ma acontece tuir mai i admira. Primeiro ema nain 5 han. Tuir mai ema nain 5 nulu moshan. Filipi hare emanen atus idahan. Tuir mai emanen rihun idahan. Ihahan aumenta na fatin. Jesus fohan ema hotu hola barik mane neni hahan. Ikus mai ema hotu iha fohone hanto bosu. Filipi hateke ba Jesus ihanui. Hau nunca hare poder bot hanesang ne. Nia poder bot li bot hutu-hutu. Emane se. Jesus mak maromak. Ini hatudu hela bamundu. Maromak ne hanesan saida. Pedro mak ida husi Jesus ni skolante ne bebesi. Nia heng hela bahan kala ne benia sehan hamutu ko Jesus. Hahan ida ne ho dihanuin pasadu ihateke ba futuru. Hahan besik prontuona. Eskolante sira siluk mos mayona iha salaum. Depois Pedro hare Jesus hambri. Pedro hanuin. Nia tu hal saida. Pedro hak fodak bagira ni hare Jesus kabala tualia banyak kanotak ifuti be basia ida. Pedro hatene be ia basia ne bye-bye akan sira uja hudi fasi emane ain. Pedro hateke bani ain ne be foer los tambani hatai sandalias ini afuin lao husi dalang ne benakon horai u. So ema kikliu hanesan atan sira mak fasi ema seluk ni ain. Agora Pedro perkupa tebes tambah Jesus hak besik bania ho basia itu alia.
Pedro hatete. Nai, ita bot atu fasihau ni aing ka? Ita bot nunca bele fasihau ni aing. Pedro hanuin, ida nela los. Jesus nebe ema bot i ema importante tebes la bele halo hanesang ne. Mai be Jesus ezizi ho di halo idane. Tuir mai Pedro tur i Jesus fasi ni aing nebe foer idois. Jesus halo Pedro admira. Jesus hakarak halo buat nebe tuir los atan sira mak halo. Jesus mak maromak. I Jesus hatudu hela bamundu. Maromak ne hanesan saida. Mata ben suling ia Maria ni Hasan. Maria tahu tebes penhira ni hare ema kair ni oan Jesus. Ilori ni ba ia fo kikuan nebe ema bulu Golgota. Nia sehanoi na fatin Jesus toba ia nia liman penhira ni si bebe. Nia sehanoi na fatin anju sirahat tete bania Jesus ne se. Mai be agora ni hare Jesus lori krus nebe todan ia ni kabas. Inya oin hatudu terus nebe ni sinti. Ilau da daun ba iha fating nebe ema se onia. Maria hatene Jesus la halo sala ida. Nia inosenti husi akuzasaung ne. Mai be ema na fating kondena nia ba mate. Tambah saida ne acontece. Maria nanok ila bokan benhira ni hare Jesus dada is ikus. Ema prege Jesus iha krus. Nia rona Jesus hakilar. Hotu ona. Saida mak hotu ona. Ne significa saida. Ida ne tuir maromak ne plano ka? Maromak na fatin kontrolo buat hotu ne ka? Maria hanuin fali ba Jesus ne lefuan ne bedehan. Maromak hadomi tebis mundu ne. Nune ne foni wan mane mesa. Maria admira. Jesus foni an tambahnya domi. Jesus mak maromak. I Jesus hatudu hela ba mundu. Maromak ne hanesan saida. Maria Madalena ida nebe tuir Jesus tanis hela. Ni hanuin. Ema naok tini isin. Ema oho nahonya belu ni nai. Jesus mate liloran tolu ona. Mai be nia la para ho di hanuin kona ba Jesus i milagres ida nebe Jesus halona. Maria ba iha Jesus ni rate ho di forespetu li husi tau minamorin ba Jesus ni mate isin. Mai be rate ne mamuk. Nia rona lian ida bolu. Maria. Liang ne halo ni triste imata ben mos lakon. Lian ne Jesus ni lian. Nia moris fali. Jesus manang mate inya belefo moris fomba ita. Jesus mak maromak. I Jesus hatudu hela bamundu. Maromak ne hanesan saida. Então, maromak ne hanesan saida. Iha Natal primeiro, maromak haturu bamundu kona bania ne hanesan saida. Jesus mak maromak. Maromak nebe força tetebes. Maromak nebe servir nia povo. Nia mak maromak nebe hadomi tetebes ita. Nune nia fonia amba ita. Inai maromak menang husimate. I fomoris baita. Ida ne mak kita nia maromak.